lengane enginayo mama onjengawo qotho ozokwazi ukuyifundisa. Angithi lento lebengiyibuza-ke uthi wena impilo ephilayo la ey'nkundleni zokuxhumana iyona. And nginethemba lokuthi nawe ubuke eyami impilo wabona sengathi le engiyiphilayo iyona. Uzothini uma ukuthi le mpilo eyibonayo kanti akusiyona? Yini ndaba ubone indlela engiphila ngayo besicabanga ukuthi ngizoba umama waqotho enganeni yakho? Unesho engakanani ukuthi njengoba nami nginengane ngumama waqotho yini? Awukwazi ukuthi umuntu umjaji ngokumbuka. Khona okokuqala uma ukuthi neqiniso elanele kwangamele ukuthi uhambe la uhamba khona ufuna inamba yami la ngingazi khona ukuthi wayitholaphi. Nakho lokho kuseke ukungangihloniphi. Wayeka lo muntu lo kunikeza inamba yami mangase ngithi ngikhiphe njengamanje kube ukuthi ngiqale ngikhuluma naye kuqala ngaphambi kokuthi ngikhulume nawe sengaba inkinga leyo. Cha mama ngiyakuzwa ngiyaxolisela ngibuye ngiphazamiseke la ngikhona kodwa nje iqiniso mama ukuthi ngiyazi ukuthi inhliziyo ayiphakelwa njengoba inhliziyo yami izwa lokho ekuzwayo ngingamukela noma yini engizoyithola ngawe noma mhlambe engizothi uma mhlambe kwenze kunginikeza ithuba bese mhlambe ngibona ezinye izinto ade ngingazazi ngawe ngakhona ukuyibekezelela ngoba ngiyabona ukuthi akekho umuntu mhlambe engiyomthola ngithi mhlambe uperfect. Kufanele ukuthi ezinye izinto uyilungisele umuntu wakho uma mhlambe kuneyinkinga oyibonayo as long inhliziyo yakho imthandile ingakhethelwanga womunye umuntu. Kulungile ngiyavuma inhliziyo yakhe ngithandile futhi yeba ayikhethelwanga ngomunye umuntu. Angiphikisani nalokho. Yini-ke eyahlula ukuthi ngesikhathi inhliziyo yakhe singithandile aphinda futhi engakhethelwa omunye umuntu? Yini eyahlula ukuthi ungene on my DMs usho ukuthi Mamvelase unjani ngicela ukuthi unginikeze inamba yakho? Alipheli mina usuku ungekho online. Yini yakwenza ukuthi uhambe wena uyobayisela uhambe mahashasheni? Sekumele ukuthi mina mthazana ngifona fune ngiqagele ukuthi ugodole waphi nami ofunayo. Ngenkulu inhlonipho Godole lento leyo wayenza kwaboboyisa leyo nto leyo. Futhi nje ngaphambi kokuthi ngize ngithi ubeyisa bengisacela ukuthi ungitshele ukuthi ubalwa nezi namba yami ngaphambi nje ukuthi siqhubeke sikhulume ukuze mhlawumbe siye phambili or something ngitshela ukuthi ubani owanikeza inamba yami. Ake ngiqala nje ngixolise-ke mama ukuthola inamba yakho ngaphandle kwemvumo yakho. U-DM ngubonile ukuthi ubuzothatha kude kakhulu uma ngeke ngangena ku-DM wakho ngoba kwakuzokwenzeka uthola ukuthi ungangiphenduli ngalesikhathi engidinga ukukhuluma ngaso nawe. So ngabheka abantu abaseduzane kwakho ukuthi obani engingathola inamba nangenhlanhla ababakhona engibabonile abaseduze kwakho ngayicela kibi inombolo. So mama ngiyacela ngicela ukuthi ungizwe kahle ngicela ungizwisise kahle like angifuni ukuthi ngoba lo muntu engathola inamba wathi ngicela ukuthi ungasho kuMamvelase ukuthi uyithole kimi inombolo yakhe ngoba ngiyazi vele ukuthi uzoxabana naye nami ngiyazi ukuthi kwaba wrong engakwenza kodwa mama ngicela ungivumele ukuthi ngingasho ukuthi inamba ngiyithole kubani ngoba sengiyitholile ikono sekuhamba phambili ngoba hayi ukuthi mhlambe ngizela ukuzokuthuka noma kukhona into embe engifuna ukuyenza kodwa yonke into engiyifunayo into enhle eyodwa engiyifunayo. So mama ngicela ukuthi ungangiphintshele khoneni ngokufuna umuntu engithole kuyinombolo ngoba mangathi ngiyakutshela uzohamba vele uyomlwisa ngiyazi ukuthi mina naye lo muntu sesixabene. So mama ngiyacela ukuthi ungivumele ukuthi ngingalikhiphi igama lomuntu ngoba inombolo yakho sengiyitholile ikhona okumnandi kakhulu. Ngilindeke musu ukuthi nginomlisa shuthi mina ngumuntu ongaphilile ekhanda ngoba le nkulumo ihambe yazafika la asekho isidingo sokuthi ngihambe ngiyolwisa abantu. Ngiyakuzwa uzothi kimi ena ufisa okuhle awazi ukuthi izinto ezinhle ziyalindwa. Makukuthi wawufisa izinto ezinhle ngempela awuzongibhalela kuma DMs usho ukuthi Mamvelase ngicela inamba yakho uzulinde ngize ngikuphendule ngoba uthe uyangithanda ngithi kuzomela ulinde ukuze phela sizoqhubeka nento esenza hayi ukuthi uhambe wena emva kwami uqhamuke usongifonela. Uyafona wena ungafona ebusuku ngabo 6 uzofonela umuntu ngabo 6 azikho izinto engizenza ufune mina athende wena uzoshela ukutshela ngicela ukutshela ukuthi ubani engithathe kuyinamba inombolo. Alright ubani inamba ngayicela kuKing Zoso.
yebo ngayicela King Zoso angazi noma wathi umkhaya wakhe noma ngoba baningi engayifuna kibo bethi ufuna ukwenzani ngabatshela hayi kukhona ade ngikufuna kuwe ngambone ethengisa amaroko amahle ngifuna ukuthengela uma kanti mina bengazi ukuthi yini engiyifunayo ngingakakhohlwa kanti futhi umuntu oneqiniso elincane ngidingi angimthandi umuntu ongenaliqiniso njengamanje uqalile uyayixuba khuluma iphutha njengamanje amanga ngiwathandi njengoba uqala uqamba amanga ey'ntweni ey'ncane nje ngizoba nenkinga mase sihamba isikhathi eside lalela indaba zamaruke ngiyiphoste izolo emini wena wafona kuthandi ntambama musukhuluma iphutha awuqale maphansi ngichala indaba yakho usuqalile ukhuluma amanga bese. Okay, ngicela Mamvelase before sizoqhubeka nendaba eningi ngicela ukubuza mhlambe ngibuze kuwe nawe mhlambe uzokwazi ukungiphendula ubaba wengane yakho unikezwe ubani inamba zami ngoba ungifonelile wangifonela ngebhizi ngamphendula ngendlela engimphendule ngayo kodwa indlela angiphendule ngayo ayingijabulisanga ngicela ukubuza ukuthi akuwena nonikeza ubaba wengane yakho inamba zami na njengoba ubengifonela njengoba kade ukhuluma nje uthi nasi ngabafaka abantu la shuthi vele umuntu okhuluma izinto aphinde futhi engayivezi uwe futhi usubafaka sidlulile lapho okay lalela ubaba wengane yami umuntu owaziwayo la TikTok mhlambe nithanifane ngezinga lokwaziwa angazi mhlambe ukubona ukuthi ukhona abantu abahlala emcimbi ukhona kuzo zonke indawo lezi amaskandi kodwa udumile uyaziwa futhi nasendimeni yamatekisi baningi abantu abakwaziyo angazi mina abantu besilisa ukuthi ngixoxa nifike phi angazi bangaka abantu besilisa ubaba wengane amakazana nabo abasematekisini angazi ukuthi inamba uyithathephi into akayenzile ukuthi athole inamba yakho akufonele ngoba esebonile wena ukuthi ufonele mina yabo ileyo nto eyenzakalile kodwa uthethe ngabafaka abantu la kodwa njengamanje ngibona ukuthi sengasi yabafaka musa ungenza iqiniso elincane angimthandi umuntu ongenaliqiniso ngeke uqala into uthi asingayenzi ekugcineni wena sesiyayenza futhi uyizwa leyo nto le. Cha ngiyakuzwa mama ukuthi ngoba ujike wangithola ngisebhizi nginganake lutho mhlambe phela kuyenzeka ukuthi niyakhuluma angifuni ukukhuluma ngoba ubaba wengane yakho akufanele ukuthi angifonele angedelele kufanele ukuthi manje inenkinga ayilungise nawe hayi ukuthi efonele mina engitshela ukuthi angeke uma wengane yakhe ilokho nje ade ngifuna ukubuza ukuthi inamba uyithole kuwena hayi ukuthi nginenkinga nalokho anginankinga nalokho kodwa ukuthi efone ngalendlela afone ngayo besenza ngalendlela abenze ngayo mina Mamvelase noma ngathiwa noma athi ungifonela ka-30 ngosuku ukukuthanda ngeke ngize ngikuyeke and uma ngisenalo ithuba lokuthi ngikufonele usangivulelile ukuthi ifoni yami ingadropwa ngisazoqhubeka ngikufonele ngoba ngiyazi ukuthi anisathandani ayikho into enihlanganisile so ukuthi engifonela kusezusiza njengoba ngikuthanda ngizoqhubeka futhi. Alright kulungile ithanda ukuba umqantsake le ukuthi uzothana kimi ukufonele ngesikhathi angazi sinjani ubekile ukuthi kwakuyisikhathi esinjani uyakhumbula ngesikhathi ungifonela wena kwakuyisikhathi esinjani ngesikhathi ufonela mina kanti kumnandi yini wena mawufonela abantu bengalindele mase kufonela wena ungalindele sekuyinkinga leyo into yokuqala eyenzile ungifonele ngalindele wathi usuka lapho wasuyipost inkulumo yethu uthangisizwe kanjani abantu abangibonayo ukuthi abathini ngami okuqala mina ngumuntu owaziwayo la TikTok abantu bangazi sithini isithunzi sami indaba ungabahloniphi abantu besifazane yabona lento le yabantu yenhlonipho ne-GBV eqala kanje ukuthi inkulumo engikhuluma nawe usuka lapho wena uzoyiposta and uyiposta nje mina angazi lutho ngibona sengimenishin wamina inhlonipho yakhe incane sengifisa ukwazi ukuthi ukhulele kuphi eGodole kuphi emakhaya usemsinga mama hayi ngiyangiphoqa kakhulu ngoba emsinga ngazi abantu abangcono kakhulu indlela owenze ngayo cha mama ngikho konke ngicela ukuxolisa kikho konke mhlambe engiye ngakwenza kwakuphatha kabi bekungasinhloso leyo kodwa engifisa ukwazi kube yiqiniso ukuthi Mamvelase ngiyakuthanda futhi ngiyafisa ukuthi